Diffur creation paradum pathua klamlong raki hormu drugs mikikai. Drugs abeha ke claim atom phan padua phanta langding di po Assam Minister Sarpo Sharma kachingkre. West Karbi Anglong District long 3,58,544 amu aphai pen COVID-19 asat lang ki anlong 65,377 long. Suring inquiry hini dihin and inkan Assam Bacher along Karbi Anglong along State University ki KMG aphan kide. Kardom Karbi prime time along penny lirising joy indicate herpi non birdang ton pen arjuik Assam Minister Sarpo Dr. Himanta Biswa Sarma, Assam Deputy Speaker Numal Momin, Police Saikama DGP Bhaskar Jyoti Mahanta Tumari Dengpen, Jakhongkre Troxiani, Diffur Creation Part Adum Kidu Kapathua Klamalong, Araki Hormu Drugs Abui Mekaisi Teklu Pamanpon. Karbi Anglong along Kinebdun long Araki Hormu Mati Drugs Abui Jakhongkre Troxiani, Diffur Recreation Part Adum Kapathua Klamalong Assam Minister Sarpo Himanta Biswa Sarma, Deputy Speaker Numal Momin Lapen Raikom Saikama DGP Bhaskar Jyoti Mahanta Tumari Dengpen, Mekaisi Teklu Oduk Pamanpon. Drugs ang tom Miki Kailong Karbi Anglong Autonomous Council ACEM Tuliram Ronghang, EM MEC DC SP Tum Chitong Don. Drugs apui Miki Kaya Prang CEM Tuliram Ronghang Pen Minister Sarpo Sharma Aphan, Karbi Asim Pajersi Karbi Anglong Aphan State University Lapen, Surihini Sosi Dihin Karbi Anglong Aphan, Dihin Aningkana Long Kapanong Puthak Minister Sarpo Sharma Aphan Kurbang Tu Pajer. Jua 10 মে তাৰিখে আমাৰ চৰকাৰখনে দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত আমি ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অহৰহ সংগ্ৰাম কৰিছো 874টা কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে প্ৰায় 1493 জন ব্যক্তি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে 19 কেজি হেৰোইন this article from last 5 years but still drugs are available in the society so you can make an assessment that whatever we have seized during the year this is just 10% of what we consume or 10% of what it comes to Assam. Rest of the 90% goes out of Assam or people consume them. So if you believe that it is 10%, then the total drugs business will be several thousand crores. Or if you believe it 100%, that it is a different story. But as we know, that this is what we see are just tip of an iceberg. So you can easily analyze that this business would have been thousands of crores. Government is not getting tax, families are being destroyed, and nobody is benefited. Only some of the drugs lords. So we are taking this matter very, very serious. Job. We will do 100%. We will not do 99.99%. We will do everything possible. Throw everything, whatever is in our command, to make Assam drugs free and to cut the supply line to the mainland of India. Jot bail poa সম্ভৱ গতিকে সেই কামবিলাক আমি কৰি আছো আৰু যিসকলে ডিউৰিং দা কাষ্টডি পলাব চেষ্টা কৰিছে আৰক্ষী গুলুটা আক্ৰমণ কৰিব চেষ্টা কৰিছে they are being dealt as per law. Assam Suring inquiry Silapen Suring inquiry hini dihinan inkan budget session along Karbi Anglong along Akimi State University Kasilam Japan Cheparaisi Karbi Anglong Ararpan Breta Kimi Pajer. Assam Legislative Assembly Amai Pialong Jakhongkre Trokani Ninkan Suring inquiry Silapen inquiry hini dihinan inkan Assam budget along Karbi Anglong along State University Diffur Government College upon University Kihok Ponji alam Cheparai Lapen dihinta Panong Pondopusi dihin Saikama Minister Ajanta Niyok Pen station along Lamtheki Jaihud Laso alam Pachini Station mati Mai Pialong Government School along Sirkep Lapen Kep Angdeng Kachalia Somaraphanta Smartphone Akijoy Pen Kipi alam ta Bajalong Parlopon West Karbi Anglong District Angkang Kadokawe Lakithom Ra Suri Phokebra Nerkebra Pharu Phora Plikebra Plian Armudo Lanangbong Pen Nonamat Suri Trokebra Phora Pharu Kethomra Troxikebra Troxiarmu Aphayansi COVID-19 Asatlang and Longchotlang Pusi Joint Director of Health Service West Karbi Anglong Nakul Siampen Pherangki Tumphan Kapachini Ponaberta Pherangki Hundor Kropen Berta Ampale
Jakhong ni phai khri trokar nian West Karbi Anglong angkang pipen ke nonomat COVID-19 asat lang ki ena phai phan khri ner kep anverlang la soang bong positive kapang thek pon phai ka du ka bi phani si to gor apri lepe negative phai kapang thek pon long laki phan sir kep kebra ner kep pusi joint director pen pachini বৰ্তমান লাগে আমাৰ টেষ্টিং কৰা হৈছে ৰেড প্লাস আৰটিপিচিআৰ দুটা মুঠতে 65377 টেষ্ট কৰা হৈছে মানে এটো যদি আমি পার্সেন্টেজত ধৰো 18% আমি টেষ্টিং কৰিছো আমি টোটাল পপুলেশনৰ টোটাল নাম্বাৰ অফ পজিটিভ কেছ ডিটেক্টেড 997 আৰু পজিটিভিটি ৰেট হল 1.4% এভাৰেজ টোটাল নাম্বাৰ অফ কোভিড ডেথ 8 এটো পজিটিভৰ ওপৰত আমি পার্সেন্টেজ উলাইছো 1% আমাৰ ডেথ হৈছে আৰু টোটাল নাম্বাৰ অফ হোম আইসোলেশনত 537 আছে 54% total number of patients admitted in COVID care center Tumpeng 353 and number of positive case referred 22 and migrated out hoise yate positive ulaise telok belek district or 77 number patient admitted in COVID care center 353 makoloi and bortoman leke discharge hoise from COVID care center 306 patient discharge hoise negative hoy patient under treatment bottoman treatment ase 47 COVID care center Tumpengot aru home isolation ase 537 aru discharge from home isolation 368 aru treatment home isolation ase 169 Lapen Jakhong ni phai khre trokar nian kadukawi COVID-19 vaccine ka chipi dona phai suring ko rahini ra pharoi sira in ko rener kep mate 17.63 wet lang pusi birta ripton long lasi West Karbi Anglong arat rongso rongbot atoka no arat ansitami sorkar pen kapathek pon aron hei hoi ki kroi pami jephan joint director hin pen kachuningri padopon মোৰ এটাই অনুৰোধ আহ্বান তেওঁলোকে যেন কাৰণ এই মহামাৰী পৰা ৰক্ষা পাবলৈ হলে আমি ভ্যাকসিনেশন প্ৰতিষেধক বেজিটো লবই লাগিব মাস্ক হাত সফা পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নকৈ থকা আৰু সোশ্যাল ডিসটেন্স যেটো সামাজিক মাধ্যমটো আমি যেটো এখিনি দূৰত্ব বজাই এই তিনটা নিয়মৰ ওপৰত আমি ভ্যাকসিনটো প্ৰতিষেধক বেজিটো লবই লাগিব আৰু দুটা বেজি লব লাগে গতিকে এই বেজি দুটা প্ৰতিষেধক বেজি দুটা লবলৈ ৰাইজ ওলাই আহক এইটোৱে মোৰ আহ্বান North Eastern Range Silunijan Kaparlo number nampi National Highway 39 atuar piara elong kulat ki kim jephan ingnam kepan lapen kapang thai ki kham khidun pen ingnam rai ko masai khiatum phan Borpathar Police Station along Rajiv Phukon Pomonit lamhoi ki pidama puthak ACF Pranopteron Clardak pen pherang kyang nok pachini por Number Reserve Forest West Block along Adung kidu Hotel Amalik Sri Rajiv Phukon Alangli that North Eastern Range Silunijan staff Sri Suna Singh Timu Panjitu allegation kewan labangke totally baseless actually la soputhak nalitum media di pachini pubangke lalo je Suna Singh Timu alangli on duty si gedam haladak North number Reserve Forest West Block along Rajiv Phukon alangli methangmunit logai veksi haladak Reserve Forest arloke papan la solam kachini si alangli Suna Singh Timu on duty damlo la sohut haladak kam claim vek mate forest clearance ka kuri mate violations of Forest Conservation Act so violation ka kuria joine si hala so claim vek munit fan alangli arjulo lapen karjuhud alangli thang mane kaso cooperation dun kawe lapen alangli fan misbehave ka kuri hala claim ve amunit mate alangli hotel amalik ke toyve ka bang Sri Rajiv Phukon alangli pustame
sunasing timu fan misbehave ka kuri lahai huya joine si halaso arni bangela so incident doi koklo je both side bustame lamchi torko nang koklo asi laso puthak nili pachini pubangke je lahai number reserve forest west block adung arai kido national highway arai adung arai kido hotel lahai hui kido joine adung jitu ola west block number reserve forest bank ke mane fere meme angdeng si indo koklo athel hai hui hotel amuni datum ladak arniwang alang tum hotel ka suli ye fan thengpi mate theng hai hui ke endam ajo narlo kisman forest atum abang ave hud alang tum changes ke pen laso forest bank fere meme angdeng si do koklo asi authority mate ajat fan bustame pachini gang tum mangke lalo je hai hui hotel fan non mat isi mesen step mate dengsi kelang cari nai busi nili pachini lo fukon fan nilitum department pen alangli la forest clearance ka kuria joine mate thengpi thengprang ke phalang no joine nilitum mane borpothar police station long alangli fan against nilitum FIR pidam lo the violations of forest conservation act mate violations of Assam Forest Regulation Act under section 25F lasoputha case pabonsi nilitum alang against case paboniglo Dokmuka Forest Range Kaparlo Sildharampur Rong Mirdam Sarthi Teranga Rongaratum Non Puanta Ingna Maingnar Kapasik Sakpen Jokun Elang Dokmuka Forest Range Kaparlo Sildharampur Rong Mirdan Sarthi Teranga Rong Aradatum Anibang Lapen Ajowang Ta Kido Kitha Kasik Sakpen Si Donang Bomla Kidamtang Bosi Kachiklo Ni Paing Korasir Kepani Ingna Maingnar Rong Arlo Kilo Dampen Inut Ucharam Rong Piapan Apranar Mut Tekang Delo Ingna Maingnar Rong Arlo Nangkapadut Long Dejiapan Anibang Lapen Ajowang Sitami Rong Arat Lapen Dokmuka Ingnam Rai Homosai Kietum Kilang Chari Padupon Bernang Koklo Patumi Lithot Sitami Ada Por Pai Por Malom Rong Arlo Ingna Maingnar Kilo Dampu Ratatum Chinisi Kiplongasai Den Ponlo Non malom so por phan berta mong ton pasna Archa Coaching Institute Difu Karbi Angla for student preparing for AEE, JEE, CEE, TET and other competitive exams. Archa Coaching Institute offer courses of 45 days crash course for medical entrance exam, 90 days crash course for medical entrance exam, 45 days crash course for engineering entrance exam, 90 days crash course for engineering entrance exam and 4-month course for TET exam. Also our facilities, air-conditioned classroom, smart class, sufficient and highly recommended study materials, free t-shirt and student bag. Hurry at a hometown. For more information, call 700-2781-425/700-2283-004 or call 700-2322-482. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Choral hoy pokchokor jinjin ta nangna Igar koy bong manai wangsarak thane pokchokor ong Ko pipono bong Pipolote Igar ko ni pokchokor elo timen men do nang nam bidam thani chichakon elo Ajo porto loge bong Pharmacy jingkir lapo bunangke Dam lang no hi kilong beng puji mini Pokchokor dawai nang pidun tha Lada katok 24/7 open pu Jiro anteng puluman Nanglitum ajat apor lapen ajat arni lewang sitame nilitum alon medical store ke 24/7 ingpu ponlo Lahan lo alon medical store Icheng si Karbiang Bongpen kang Pucheng Pharmacy Labang so pharmacy rake 24/7 ingpu lapen ajat adawai le nang jisita ladak long ponikji Lapen kilong le adawai nang li order pikang lote prapjin pen long ponikji Lasi Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medical Store along nang litum tame humring non
Anso se kachini jiaphan aber kipia number along khumrik tami. Dihina mo phi putat berta lamang thlo. Non-Mati MSC constituency ke parlo jakhong ni phai khri pliani RB ke jang ke thi par pega jok ok kereng ni hanging tiarong don plikep lapen rong kemialong don plikep ra pho hem langkang loma berta kad news asai hemalong berta nangle RB ke jang ke thi par pega jok ok kereng dighal pania lang roi langkang bak pen jasmet ok kereng ni hang ing tiarong don plikep lapen rong kemialong don plikep ra pho hem lang inglum laplo la parong ni arong pen kadogawi don ner kep kebra pho ahem langkang lum lapjok kido kithak lapen kichu na phan kisung chichak nang lo lapen hirialong ki etang asok lapen sok chilianta inglum etlo sitame langkang lumpen kisung ki pho arada tuma phan madu atumta kirap kapa jordama bang abilang pusi birta riptun lo Assam Olympic Association lapen Guwahati Sport Association atumpen jakhong ni phai kre player ni plikebra pliang deng Singapurus Radha Govinda Barwa clear ni kachike mosai kapadopo plikebra pliang deng Singapurus Radha Govinda Barwa clear ni Assam Olympic Association atumpen kachike mo pona sai long Guwahati Sport Association atumta chitongdo kachike moja megalong MP mate Indian Olympic Association Vice President Bhubaneswar Kalita Aluhi Sir Poman pen veteran journalist Premadhar Sharma Assam Olympic Association Vice President Vishnu Ramnisa Lapen Assam Olympic Association General Secretary Lakhya Konwar Anparta Assam Olympic Association Lapen Guwahati Sport Association along Klembang Phukang Pletum Chitongdo Pini prime time berta ke lepan sekang ton paiklo dume thak me kurbang thur